Nakal amaromda ngasi Manipur ki imasingna mahaki lepiba si ubada thona hena haple. Maitai machama oina Achumba Ngangbagidamak Kanadasu Shengdokpham Thokte haina RPI Atuwalegi National Secretary Maheshwar thongnauzamna TOMTV ki staff reporter Hemchandra Sagosemda phongdorakli. Tamai se TOMTV de ne bwa sida question amani tang tamada sum hangjaning ba haitare haibido haide hojik koi Manipur gi irang se me ahum dagi horaga irang sida Delhi da leraga propaganda sing se sengdokpa kana hona giba adaidi adugi matang da hojik irang sing matang da koi gi central leader singa unaraga koi gi tamona wari sa gi ba khot gi ba se gi matang da kari karamba haidi outcome central leader sing sina pibirakpa koi gi response sing haitare adu kari kamaina lay ki bage aduga outcome kari haidi kanaba lay khabage do adu tamai saitem da tasina akoi aina hek changba da haitare changba da gi adum ngasi bo hona da dum lai na ki akoi da kai haitare lairiba mayam sina la na propaganda tawna ba dai de mai tai se la le haiba haina ba mayam tawram me haitare sida ko citing makoi gi ngamjaba haidi media da oro da na tra personally unaraga leaders in media kan di wanate akoi mai tai se lande da di si spuye ge balance se kai de hola ki bano tang ahum si da gi mamang de kai moi pre plan war kamaina set tawram me si ma mayam si akoi na shame wari si akoi na haidra ga kana khangani aduna ta se na har ga di lep da vida nasi tawla pa ne to central leaders sing laiba mayam sing su akoi gi kai haidre makoina wari khangam da su mayam yawe haitare wari khangam da ba haibadi sigi violence da gi wanatana ya manung chitna mai tai se kanano kuki se kanano komain to wono haiba kham da su mayam yawe aduna sigi music se state issue oidra bane sigi da sena national issue oidra national threat oidra bane yeng biu ne da sena harabada mapan digi lakko terrorist ne attack tawraga siba nomai ka pa ka sido bududi amani khattane ba narco chin kuki narco terrorist haibi drug cartels mayam sina mangan primise ni to su hatani haibadi nomai parga mi du hatlani adi mathap tu ki karbar tawga youth myam se India ga labi youth myam se loi mangal le haira ta da akoi imung ba wahalaga mi du sian ba imung manu du wahan ba adun maina Manipur gi through da gi India su lo chenna ba pandam ni ko moi gi se chen ku gi narco terrorist tawri se haibati mai pu khudi ngok ta khangan ba mathok ta si lead central leaders ta gi wanate da gi na traga politics samna ba mi na adu mi da gi wan chum jabal ko gi normal person ba de chin kuki narco terrorist na tawri ba se huji landarak ni se Manipur da na te ko Bharat pulap pumba da ni ko se pulap mang na ba tawra ibni ko hai ba se mi pung khudi ma khangan ma thok tai adu da makta ai gi saite su hotna zare mayam atopa mayam su hai ti Manipur ka ni da ban shiba mayam su hotna biri adu da mayam support tawna ra ga Manipur da su akoi gi mai de lai biri ba la dai de lojing loya da lai ri ba mayam su de defense process mayam lai biri ba mayam sina Manipur gi ngam khai ngak na Manipur se kai bi ya ji ko Malay bakti kai ya de ko ne leiba mayam si full of yang ko united on no jinga mi nari hai tare do koina su achumba na joy oigani achumba na su ngamgani hojiki ngasi se tamona mamang da ngang gi mayam de matang da koi ar na tamoi mathak ta legal notice ma tharak ko se sigi matang da koi ngasi se Manipur park san hai tare koi tampa ki lamjing sida park san na sidin protest tau gre ba ngasi je sigi matang da tamogi site gi kari haibining balai aduga makhata ba ya na sumaina haire haiga su koi makhata ba tamogi kari step lafat kada balai ba ge dum ta habi no ar na legal notice ma thare I lale haijo wa ta but I na ansu haijo ba in press meet chogi batunya like I do not owe an apology I lale hai to thokte hai su hai roi da seng na hare ke I fundamental rights I exercise to zabani duga I mayam people's voice amo oina hori tawri mayam so loi khanga ba ngata ni suda akoi na sigi akoi gi democratic country sida si ma possible lale ko pwede ko na tra public mayam se sigi grievances mayam face tawri ko na tra tawduri ko hai tara ga related department related concerned authority do akoi complaint to to eva aduna adugi chaba right I use tawjaraga aina mayam da hangjabani adu mayam da haijabani adu sida ai ngang ba yaroi haiduna sumain tawrak tarak su ai won ai manishwan haloi maram di kari gino hai matam dai ngasi uzare media gi iwa media all local channels mayam library ba da gi library mayam da gi dai channel sing library mayam nai pau tambire hadi mama mama sing che tai masing sina mama sumaina protest to bi haiduna haitare aduna aina khale hadi hana dai su ai lepoi thuna handabida ai changchang gani aduga ngasi numit gi mama mayam na protest to bi ba sina mu hen ururaga
thonai na hapire aduna silep leptana hainingba haisun tawningba tawsanu ai landi aina kaiguma aranba thabak tawramagadi ai maitai macha sengba mani ai lale dum haigani aduga ai husipu landa banina kananta land aina landba tawti aduna ai lale su hairoi ai do haithum su thokte ai gi chap chap ai straight oina ai gi maleba ngakpagi ai gi tomo ai gi right oina ai ngamjaba field da atopa mayam su mai ngamjaba field da imaleba ngakpai kana changchani adu ai su ai ngamjaba field sit ai su leptana changchani kani haita